Wabaruku bonene nende boyete na kwa kaita kamyake komi wero TV twethirite nende tweri ya kuma turene nande guru yonde na nende ndene antuko komi ne mwechi yete tuketha twekuretaira mantu ya manene na ya mwanya nende utara kwethiro kiona ndene ya TV yeku na iboya nende nyontu botu tikithia kwethira wina batu komyake yewe komi ne nyotu tukithia nambe mwe twakwira wero TV iturumuri Ramiro. Na muthenya weru ari nende mubunge wa Kiharo Didi Nyoro netikite kamiti ya kigine ambunge nene arethirite etarakia yemwe mantu yare thirikari yombike kubuithia kenda kwinika maguria mauta irio kinya kwinika ugoti kuma gichunchi kenyanya kuma kirena mwanka kibogo bonende burene untu bakwebiria ugoti na utira moto ya kwithira ya kina mana twenda nende kwithira tuika kwa kinya kuma kiwa mutegeri imbi bibiongo nende ukona ya kathirikari yombike kubuithia kenda kwina miangara mautoro matagari yari kuthirikari ibati kuyukia kenda kwinika maguri ya maguta ithira itwa ya maoni ya kwinyo kulukira mitandao yetu yo kinyaniria tuketha tukithoma yamwe ya maoni ya kura twitana mbere na ndeto chetu inde mbere ya yara twikirite orito kindeto chawero daimoy Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DMK kwera mporo watigana na Rotero Regani kinyana kuromba batikarungamia muruweri geteti gani ya East. Islamu hugo kongwera Iduladha Isiolo nde badaraka bakuromba wakiro muskiti. Dindi Nyoro gutareria matagari ya moyomba kuyukua kenda kuinamia maguri ya maguta. Abakariba michi mikuru gutareria kimera kemira igyo tumiro kuringa siasa bukadha. Munato madhithi ya orobweru ya Maureen kirimina ngeto Phineas imana nandeto chawero daimoi kamberia daichochongwa MCA DMK Kyogora na chokireti mpuru na kumwira nende natigana na utoregani etena mbere kuiyeka nende tutam na kiama kyake DMK yariuga MP mpuru wa bori nedirite nende akiromba kinyaro utoregani rutekarungamia muruiri wa geteti gani ya East na kinyaguita imakani ati akawatanira na kawira mwangaza mwanikiotoa ndeto Anthony Kadenya na utoambiria chio. Mubangani wa Balabani ni kiri County Assembly ya Meru tawe Dennis Murithi Kyogora kana DMK leo ne umiliti na kwele kile miguu ya siasa kile mubungu ageshigo bunge getiganist mpuru wa bore na kumuli ebana siasa jabandi ndegana thirikari kulingana na DMK mpuru ethirito akiringa thimu kiri bandi ndegana thirikari na kubauri batikarunga mimtu kiri usindani boge shigo bunge iki na kethiro bobobo kathithika akagwatana njara na ulwari governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza. Mpuru wa bori urea kwenda ari na are kwa tutam ende na kwambia kulinga thimu na kibatu bala tuli opposition akiuga akarungikirwa muntu tigania East na byama birabiri opposition tuge PNU Jubilee akarungikirwa muntu ate warenda gukabira ntere chionde na kaletia wa Kenya Kwanza aithirikari na opposition yari no na kuga akarungikirwa muntu tigania East kutonete antu ibarungami chokera na rungi laina siathinya na rungi kabea na arachokire ende mporo akalinga thimu na akiuga nkarungikirwa muntu barungika muntu angangeta wakawira angankathithia angankarunga maseneta na black meri nyingi. DMK akiuga gutemia le noyo kia mpuru ikabekiro gwa na bagati gira bandega na thirikari na ikurungamia muntu wakujukia gite kia mpuru kirege shigo bunge giki mpuru etiko mata ogwe skimu iro kuthithia kethero rithikari ne no ri tutam kara tutam no kireria no tigania biashara cia one time batu ba one time toketho twina candidate wetu tigania East na toka kwaja muno DMK akithija nambe na kumeneria mpuru
na kugwetete ona kagwatanira na kawira ngwataniro yawe tithiro no bataru no bwiko na tugakwaja nuntu no support the finance bill kiki ambere mano mbitirire antu babethe ba Kenya koguo twira ngoga kethania kawira witite okethania kawira wa mutethia atego wa mubiruka kibire no kamatire watu agithia nthoni mbere senate ugo tino nya wamba kwaria utsandi mero thai no agire nthoni na gukamata kibiri bandingi na MC wa kworo Twagaceri Muthuri ni ameneretie antu bara bethire tubakimeneri na kwithukire mwandiki munene wa cooperative Kibori Kiremi na bisa munene wa nkiamia kurungamira biashara nini ta MC Mwendaritha na kwelithia ati atongore baba thirikari nene ni bakwa kigina kiri bandi ndegana thirikari turonete in the previous couple of days PS Kiremi urore PS wa cooperatives are under attack ituonete Mwendaritha urore CEO kiri parastato ya Msea MC Gacheri akiuga Kibori na Ritha ni barutite ngugimbega kiri ukiri utungata bwa thirikari ya Kenya Kwanza na ni baurite balaba kwa limali eno kwa bena uma na gutiga gutambia orongo. That is really uncalled for na barabena propaganda yu kana mathuganya jau ibarete evidence bauge yes antu baba bateke thirikari ontu twije antu baba ke thirikari bago support the agenda of the government and basically that is their role to support the agenda of the government. Kuma mji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Ageno kuna ate kiama kia DCP Rwangiromero batongeretwe ni mukarigete James Medekana mwandiki munene Maumero General Kiremi Muthamia atikatika kiama bangine bamukirete na wendo mwandiki munene omweru wa kiama kia DCP John Medio bakiuga nende baina wetikyo no tungire bokiende bamenete atungiria baranende baidirikarine nonto bakira bakuwa ni kwa iria Kenya kenda boriro imadina ya rabaidirete baikulukaira muduri murioki na kulikithia utongire bokia kia DCP janere kaunti ya Meru ibombite kwa mukira magaruku ya thithigite kuma kiama kinene aramethuthura gitarwa ya mwandiki munene pakiwetu ariri ni ririega. Mheshimiwa Your Excellency ni boya mnono ntubo tuthurira Senator Methu Senator wa Nyandarua ari Secretary General kana mwandiki mkuu wa kiama chetu kia DCP tuyito kura Narua ni boya sana itagaria riu ni itagaria ria ume ni itagaria ria uchamba na ni itagaria ria wiria branch yetu Meru ya DCP na itukomenya strength kana inya ya Methu kire kwaria na utungati bwa kiama na Methu nawe inkomenya iziko to the task. Amna bobu bethoba kimeneria abita bathirikari na baraba komigwata mbaru kire mando yake kugaukani Kenya pakigo ntopopo boteko bwa diversionary politics nigenda tuli manto ngombe cietu ira cia wana igembe na Meru nigenda tuli barabara tutogerwa Meru nigenda tuli manto ya na wabate chukuru nigenda tuli investirite kuri wacha sha na sibitari te kuri oa nigenda nya tulwa ni urongo burabo kwa East Africa waitagua nwetite oka oro refinery Tanzania. Sisi street tutakuja, mafuta lazima ishuke, ushuru lazima ipungue na maisha ya gharama ya maisha ya mwananchi wa Kenya lazima iende chini. Kama si hivyo, Rais Ruto omba Mungu ufike 2027 kama hatujakutoa. Harankuruki barete mando yegiri wa ngombe bakuwa kwa ntuko kathumba ontopopo ibutabukita na mbere na bote kuthira. Lakini mwangana harua wamba bwabo gwitabukiongaira. So atokwera bwana Ruto badu tuthuri na gakonderera gututhura thuria no twatuika tumurira mwaka jwathira ngombe chetu ikiawa na tena chuguri buru kinya tayari nteto yu kinyoka thithia ta Meru one time ngombe chetu ikia ore ana batu bakioroga ore bwana Ruto no peo na no peo iguwa one time kuringana bo bariuga minister batatu aria murokomeni okaria ndwale ogima wa mwiri na ogambo wa kithomo ibabiri kwa beru itene no ntu ibakaijega bari mingu giciao beta number 1 murokomeni o ati ombaza giurete buru kinya ngochimani ara kuringa sherehe ara njovile imurevi wa kawaida na bling bling ndwala no imwamba wa sha Asha
ou agakora kaburu bwana Ruto no mutarere minister you have repaid your debt please tell Kenya wewe mtu ugesha ombaga no education ya kuira Kenya Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Akuthingatira ndio ngai ya Rwanga bana mutumana Senator Kadhuri Wandini akigucho tigani ya Central na tungiria bana ndio tariria igererio ria kwagirithia kimera na mayani nende akariba mweba michi mikuru ibaririte untubona kuga muno nende kimera akitumairo kuringa siasa na gwikira nende mawirani atithera ya kinga kwana kinya utina thoko inja mwandike twandeto Brian Kimathi na utwandeto na njire nkinyaniru. Lazima muremi wana value for money ya intobire ya kuketha. Sini kweli? Na tuwatetera majani kenda muremi wonde wa Kenya omba gutedhuka. Ni nyuma ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi amwe na gavana Mutuma gwikinya kiguchwa na kwariria mantu jaimera biere biandu mono ntere ubireo majani na miraa. Anabeto bakura boya uraturuirite mantu ya miraa. Antu bakiuchwa bote harimi ba miraa. Buyari mibamira nandi bamwe bakariba wandieja kiguchwa ntere cia misi mikuru bagichunka miario eu na kugweta kagita gakaraja imera bibi kabitumairwa kuringa siasa na bitigu na wirane bote ojorui nandi murimi omira batue toire tukiande kwa marieto toi arimba mira laiguma toi kwandikwa utebunge toiro no tuturato terete kaina getu na lakini ato kinyirante kona agevyo to kona ni no to thirikari nte metha ai thirikari nte wete kaninya no ni manto egua kevyo muremyo mira kona no ngabike empera to kona nkwera Kadhuri arekana ya mayani ya muchimukuru bere buru atora bura tubuthiretie akari ya Senate wa Meru County ikenda tumwakanya aingilia mayani ende nkuruki bakiuga mantu jaraje na urito mono na jabatere kwambiriwa na joke enda gutethia murimi gavana ngo advise mira merute ke na kanda poruta mira ke na kanda ile bombe ki otethia mira lakini bokara muabo kinyoka ethia njuizi kinyoka ethia ochoro no kamera ekarie kethuka ngo ndo kuria gavana na to atetha kimera ke mira utiritete mira ke na kanda ubati kubwethia a special city motion county assembly ya Meru Bogeta bokabwethe bogomba kurita mirake na kanda no kamira netekere no I former president of Kenya Uhuru Kenyatta ethere cash crop na bora mheshimiwa atigobithia awati kwagisha mireto neta thoko nyinge muno ko wondi wind kenda at least mirayo mbere ogira lakini nyawa mirayo tore nali chabu to merera thoko icha nago to angabithero nju isi ei manto theri muno ke report la Wero TV kumatigania mbita Brian Kimathi na kumira unende nangina kuone ati narua irentuko Eidul Adha iranende ntuko ya kuthinja na kurianiria nende bunene anto bakumantere isiolo mno Islamu bakumantere unebethirite baikungwaira mambura yana ikeno kinene nyaramuna bubethirite nende baitarakia ngarama inene ya uturo irombete kwithire kiringitha kia mambura ya ikiringanithwa na miakene ya ukabere manigeto ndeto banta murangeri na utumenyethia Ere ntuko Eidul Adha irani thigonko kuthinja na kugana baria batiguchiumba ndene matura Aislamu baisiolo batitigero nyuma kire gukongwera ntuko izi arabo kari na maromba jajarukiri kenine kya wabera primary bakiare ibogete idie moka jote ja miaka ya ukanyumene no ntuthai ngarama ya muturire riguru ende amona bo ibogete bakaga agikaikira bena kyo na kuromba Kenya gukara na thiri itakuwa na challenge kubwa sana safari hii kwa sababu kuna mambo ya uchumi kidogo kwa chini sana watu hawajasherekea vile alikuwa wamesherekea mbeleni story ya uchumi tuwe watu ya amani tuwe watu ya utulivu ili tukae tuishi kwa njia mzuri katika nchi yetu hii tunayopenda na pia ningependa kuhusia waislamu wenzangu tupendane siku hii ya leo tukufu tuweze kusaidia wasiojiweza majirani tuangaliane watoto wetu pia tuwachunge
Tutasema hii Idi iko na gharama kubwa sana kwa sababu ya kwamba maisha iko juu. Maisha si rahisi hivyo. Maisha saa hii iko juu, mnasikia bei ya mafuta iko juu. Ukisikia bei ya mafuta imetajwa ikiwa juu, jua kila kitu katika sekta zote imepanda. Kila kitu imepanda bei. Hii Idi hatuwezi compare na Idi ya mwaka ulioisha. Nabo alingi biashara muchijo Isiolo ibaugete Idi mwaka jojo itena mbecha tayuinge cyauka nyumene ne kwethero antu batena mbecha mubukone na kukuromba thirikari kunyia ngarama ya muturire. Leo ni siku ya Idi. Na Isiolo tunajua majority ni Waislamu. Na kama saa hizi lasia at least kulikuwa na watu, unaona movement ya watu wanakuja wananunua soda, wananunua vitu, unaona? Lakini saa hizi tunaona hata nyinyi hakuna watu, tumekaa tu, hakuna hata uoni kama kuna sikukuu ya Idi. Leo hata ni siku ya Idi, hata ukiangalia movement ya watu hakuna, maana serikali yenye iko imetunyanyaza. Kulingana na Idi hizi zingine kutoka 2025 na 2024 tukirundi huko nyuma, kuko na mabadiliko kubwa sana kwa sababu sisi kama wanabiashara tangia tuanze kuuza hatujawahi ona Idi nyingine yani boring kama hii. Hata ukiangalia kwa soko leo huwezi amini kama ni Idi. Wakati hiyo Idi zingine zilipita, tulikuwa na watu wengi waliokuwa wanasafiri kutoka Isiolo tu Maua na eneo mbalimbali. Sasa hii hakuna wale wanaenda sababu mafuta imekuwa juu sana. Hii mambo hii msimu ya Idi the other years inakuaga ikiwa tunakuaga na pesa kabisa. Tunauza viazi, tunauza kitunguu na tunapata pesa. Lakini at this time we cannot afford to do so. Inkeri potera ntuto chaero kuma Isiolo mbeta bantam Murangeri. No kiri mwanto yegi mambura yana atinende magana yeti kebandini ya Kiislamu kuma kia misikiti onde Ameru ni batrimene rukiro ruare kenine kia Kinoru Primary no moroto yune ndio kongwera mambura ya digonko yedul adha na poeti kebandini ya Kiislamu kuma gisio kiatharaka ni barombete munini wa Rais Professor Kinende na tongeri ya bangi batede ya waka kilombero gikia nonto konande batena musikiti mudhuri murioki na ripoti ye. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجبروت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما Alhamdulillah, this Eid, hii Eid ya leo ni Eidul Adha ambaye kwamba tunamark vile Prophet Ibrahim alayhi salam alienda ku sacrifice mtoto wake Prophet Ismail alayhi salam. Hii inatuonesha ya kwamba vile alikuwa ameweka trust kwenye Allah subhanahu wa ta'ala, yani aliweka trust kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba vile Mwenyezi Mungu alimamrisha alifanya. Kwa hivyo hii ni alama na ni ibra kwetu ya kwamba sisi pia tuweze kufuata ile vitendo wenye mitume walipita. Kwa hivyo inshallah nawatakia Waislamu wote around the world, around Meru County, around Kenya na kila mahali Eid Mubarak. Leo tuko na furaha sana kuja kuswali kwa grounds. Hii ni sunna moja ambaye imepotea kidogo kwa sababu ya kutawanyika. Saa zingine tuko na different days ya kuswali. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba this time tumeshikana, tumeunite msikiti zote za Meru Town, Meru area, tumehudhuria ibada na swala ya Eid ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ni kitu kubwa sana. Pia hii mipangilio tunataka tuendeleze. Inshallah tukiwa na unity hiyo in the future pia tutafanya arrangements za vitongoji zote ziko within the whole of larger Meru County. Tutawatumia transport kama ni mabasi na nini ndio tuweze kuja kuswali hapa wote pamoja inshallah. Na leo ni siku ya furaha kweli kwa kwamba tumekutana hapa kutimiza ibada ya salatul ya Eid, na ningependa sana kupongeza Waislamu wote ambao wamejitokezea kwa wingi na tumeweza kushirikiana pamoja na kukutana huku ili tutekeleze ibada huu.
So Eid Mubarak kila mtu. Tumekubaliana ya kwa tunaswali leo. Hiyo ni furaha kubwa sana kwetu, alhamdulillah. Na mashallah turnout ilikuwa watu wengi, karibu watu kama 500 hivi, ladies na gents karibu, na tunashukuru na yote function ilikuwa mzuri, na nasema Eid Mubarak moja. Kwa hiyo langu ni kutoa salamu kwa Wakenya wote, Waislamu wote duniani kuwa tumepata nafasi nzuri mwaka huu. Tumeswali sote dunia nzima siku ya leo, na ni siku kubwa, siku ya furaha. Watu wakitoka hapa watachinja na wataalika watu nyumbani, na tunashukuru. Huu ndio umoja wetu kama Waislamu. Na baada ya kuswali na ndio tukauma mtu etadhinje na kuthinja kuria ile gwitikirwo in kamera na ng'ombe na mburi ka ng'ondu na wathinja ukugeria kugawa nyama mara jathatu. Nyama hiji ukagawa mara jathatu. Kwanza kwina sehemu ya kuu na sehemu ya sadaka, ukarita sadaka, na ingi ni sehemu ya majirani. Kwa hiyo twathinja no monka turikane majirani betu kwa ajili ni haki kwetu kulingana na dini yetu twira. Kwa hiyo shukrani chonde inka tuchokia ke antubaraba bangite ka azishonire bangite utaratibu bwanarua tomba kuswali ndene kiwanja na Islam bonde tomba kuhudhuria kuma misikiti ka Right, na nikumira kinde tukwenda tukiona kanyaka kuno kaende tuchokera tukeda tukichokaira na regia biashara ndene athoko yembu barabethirite nindi bakioneka kutharikirwo bunene ndoyo tabarikia ndene ya thoko iro no tukeda tuchokaira runyume kaita kate kuraya. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Maigene ja murujo dosi kwina mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwina mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe. Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya ground ina bogaiti tigania east na west. John Vega agakuretera chio kuma ibarina bia taunine indongi ya chuka. Nicholas Njabari eridho mono nawe Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara. Rita Mwaniki wa Mushiri riri ni ritho riaku kaunti ya Embu. Muthuri wa Muriuki kuma Kinginanginene Kemiru North Imenti. Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti. Antone Kadenya kuma Mbeshene Maite na Mena maja kaunti nene ya Nairobi. Kuma nja ya Kirimarabore Gaki Mutegi. Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomiru Igembe North. Brian Kimathi agakuretera nteto indongi jaire mabeme kindo ni nareari. Duncan Mwathi agutambura kiricha Igembe Central. Makena Wambabu agakuretera Chatharaka gwa Kunyomba. Banta Murangiri uja agakuretera Chaburi ya Gaiti na kaunti Muturi ya Isiolo. Ekomi na bana supu omabwetekeka kumanture na sietu kuja kiriwe imwe kwa imwe tutitha maganteto ou itwinteto. Wero TV tukinya miaka 10 ya kuthariana kureta Meru werone kuthariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera uthibubu wero teto ire shegwetekeka na shioma twakurungira kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwaga mu Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo safara
musafara jo tujogeta uju Jumaine tariki 6 mweri wa 3 tukambia Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kinoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mweri wa 3 ni Mudhara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubetwe, Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 ni Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhima na turekerie Giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuku ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyetete twe nenjara ya mwathani. Atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na Jumuogo tije Wero tugukunda iyo geta wekunduka na umbere. Miaka 10 ya Wero TV. Aja ichua. Urameteria na tutuekuretera yo o au uri. Kuna changes kidogo tuaretera madam. Wewe ni nani? Unagusa serikali kwa nini? Bana madam. Piga magoti haraka. Nimesema piga magoti. Piga magoti. Chibo nkobotia na ndene chokete na mururu mojo monene. Jeketa tira. Madam Judy. Yes sir. Welcome to Misri. Asante sana. Nora misete chibo ugachokia. Ndejile sifundi stange na mama kai. Dai kuromba nyo mpewa bundoki. Ndio bundoki tutagamba. Machine office ya. Habari. Aiko nyange umbere. Nyange. Hebu niite mume wangu. Nyok. Nyaks, niogwe. Yani ogwompa iringoroba ombakira. Amansion. Yani amansion yombakira. Ndombo kwa ndemba cha. Doni kabangula mbere. Kwenda. Sitaki mchezo hapa, sitaki nini? Mchezo. Sitaki nini? Nisiwahi kukuta huko polisi resident. Ngoja wapi? Ngombe na vile vile. Weka Mungu hapo. Ni mwacha sawa. Endelea kulima tena kaanya kwa dhimira mabushwa. Ile. Pencha PFM. Fomu ile kwa ndo kanandeka na. Nangwe morome nkocho wangu. Yani uona wena ngwe yani utikona wena ngwe kunyonga wo ende. Na ndege pindi gya kukira wendete igechokete ruone kaire kwamberia tariki 7 mweri wa 3 turekenera na gukungwira miaka 10 ya Wero TV na Style. Wewe mmoja wa unachana imeki. Ni mkubwa wangu. Kwenda. I'm senior officer here. Utazoea utalijua jiji kijana. What is that? Ibange nonto sande chiakuna nde twina appointment nagwe. Mubango jo chibonko botia oreterine Raha Premium Kavagara. Raha Premium kwa raha ya familia. Nandera ino mabati nini kitamaguri obwega arageji thate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na geji 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Lea
Extra Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Buti nije nyana kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kilaba ndvanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Right, na tuchokerane atinende mubunge wa Kiharo Dinyorone ndikidete thirikari dire nindi kiathura bilioni 3.5 cia kuniania nindi maguri ya diesel kenda Kenya bathika inyeleke muno kumania loitia kwa maguri ya mauta kuniyo nindi kwa budget ya togire bane na thirikari na ndiunga chio nindi cha kingugio ya ndikuru kinyachio na mendikithia nginkabo niyo direte ya kende kithia kendo ntubomba kwithira nindi bukinga na kwa ngarama yotoro kuinama. Sincerely speak to you and tell you that there is no room for us to cut the budget. We were trying to cut 100 billion off the budget. We were not able to do it. We can't do it. You understand that we have 7 shillings for the securitization on the infrastructure fund. Could you be having other motives that you are targeting that infrastructure fund so that the government is not able to deliver on its infrastructure? When you say we reduce that money, you want to tell us, you want us to go back to where we were when you were the chairman,
of the Budget and Appropriations Committee. Securitization has helped us in supporting all the stalled roads and started new roads. Thank you. With all due respect, the issue of securitization, I have done so. So I'm not even purporting. I have asked Parliament to give me any document there is about securitization. The RMLF is 25 shillings. I'm proposing for a cut of 7. Also explore excise duty, so that if RMLF has been hedged somewhere or used as collateral, then there is a fallback in terms of excise. Reduction of VAT from the current 8% to 0, which technically we call it tax exempt. I actually have proposals that can save the expenditure side of 100 billion shillings. One area that I'm targeting is that we have to decimate completely, almost completely, foreign travel. And foreign travel here, I mean for everyone. As members of Parliament leading the way, the executive and the judiciary. There are offices that are getting inordinately higher budget than previously. Our leaders, the top offices, namely State House, has to also lead the way. Right, na tugitana mbere ni atinende MC Baigembe ni bonkonja maore Henry Dranera na Stephen BJW ni bameneti nendiro nyiro KWS bakiwa nendiro remeto gukaria kari kumani ampido kiro chenja ubariwa nende njo ichetirite igeta na mbere kudukangi mera myundene na kinyotia kari na hadara nene bunio ndene ndenteri chakangeta muntu mwakwete na ikuidukirwa enyumocha kidaka. MC Baba Wondi mwanya ntereche gembe kuranjo kuchidhiretu igitonya miundene ya kari na kubatika bagitaraga hasara na kinya kuraka kana kugurariba mabao ibachumiriti na kwariria untububu na mongento jo monene ario MC wantu betu ekiongo Joseph Nkonja Maore wa mwadhi anirudhiranera mutungi na wakangeta Steven Mbijewe njo hii iri ampempe ikara nsu ikara mwere ikara intobi bingi na iki agwethera ginya muntu mbati mbaya umesi umuraga kwende tutumba ginya mwanga tuntate stand twakarega twaruriro nju kionze konju mami kionze ni amwathi ntubetwe kangeta kira ngondu twethere tutikwana bia kuria no ntumbura etanire lakini raundi ira mbura yana bia kuria bikura bia kuria bikwana lakini ende bia kuria bira bivamiwa injo na kando nayo bia vamiwa na njo unachio ile yakinyiko orwanto baduki bakurigara mono atemo na kwethira rwangiro kumenyera nyumoro KWS rugitite gikaro na boru wa monoro kwariria untu bubu gutiko kigitikite bakibenda iguko kimaguru ngugine yao ende to my surprise kama anto yara yonde anto baraba KWS ba promisira yatumbite kwithira yakarikite njo eoro ni ari malaene iso isiire kathusiringi na inkuria thirikari oke agwethera kaba tukombogaria nyimo ii cio twabakaririe cio na njira yogaria nyimo ii ni uciethie nyama utingire ngitiere oke agwethera ni orugera thirikari kaibasua ni nyama tumba kuria twelengete thirikari oye njucienu buciege na roko park oye njucienu buciege ko park na gutikumbika antu nabo bakariru intobio gutiomba twingira ng'ombe ciywa na bandu njo unachuchia ya ile intobito bira tumbita kwetha tukirima na ngio iwi barerete kinyanto to chanto kuri wasarere gutigwe nyomo ichi ni untu ni nene ire tumete kinyamo shijumo entereche kangeta jotigwa na kithikiro nyuma mo acha ogukwo kumana mantu ja kwirika no mpithikiro chanjo gu yonto amuntu nkadhara akwire bira tukuromba batu compensation maisha yake nonto muntu atumbo chokia moyo lakini compensation ne bati kubwethwa ke family yake ukona twana turatiyete itwana tununu sana kinya uko rwimbi biongo biomba utumika kuthomethia na bara utiomba kumenya into bira biombete kuthuka ngomia yakere kulugite mbere ara weto gethira muntu narimite kasi yake ithatu lakini findi ya kuona ni ngiri sile kana ngiri 5 were kuolele mbezi omba kwethira aifindi wa itikumba itikwethira itikumiti kinya cost ya kurima itikumiti cost ya into bira biandi utebia komiti kinya nombi kwa huu is like thirikari yetu inachezea antu bayo. The best solution ni kwenga njui ni chiebele miundeni. Antu nento to Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.
biashara naende barabetithagiria na mbere biashara cio thoko-ini Embu akwi na Kenya Power nkuru naende bakutheta kumania na rwage kwira thoko-ini wa biashara babari wa kwina ithaka na Kenya Marinya rwiro rukone ndio ntubara bakuromba thirikari ya kaunti kutheria Rita Mwaniki na ututhariria. Avuri biashara a thoko ya Embu iria ivakuvi na wabici cia Kenya Power cia tene ni marateta rwagi rwingi ruria ruri thoko ino. Marauga kuri na kithaka kiri vakuvi na thoko ino gitari gia sengua kuma mambirie kwenderia vo. Wauguo kuri na mitaro ya giko iria itatheragua na uguo ikaga ni vo rwagi rukuragira makiria riu mbura nene irikitie kura. Kuna challenge moja hapa. Tangu tukuja hapa hii sokoni, tangu tuhamishiwe hapa, hata kama hapa tuko temporary, hakuja kuwa kukishughulikiwa mambo ya usafi. Hapa tuko na challenge ya mbu, hasa tunaona inatokana na ile majani iko huku mingi, ambayo tangu tukuje hatujaiona hata watu wa kaunti wakija kutufiekea ama kutusafishia hii soko yetu. Na varia riu marauga mari ugwatire munene wa kugwatwo ni mirimu iria yumanaga na rwagi na makiria ciana nini iria atumia a thoko ino maukaga nacio. Riu no nginya andu twambie kuriwa ni rwagi guku maria moimire andu ambie kurwara ni twavoya andu a kaunti na thirikari makimatuvurire ndawa guku. No twamwiriwe thiini wa risk nene muno nundu wa rwagi undu tungia thina twa malaria koguo tukarorerua uvoro wa kucengerua na mutaro kurorua no atukene muno. Ni mararikira kuvoya thirikari ya kaunti ya Embu kumathereria thoko ino nginya yerugirire wa vamwe na kuvuvirwe ndawa ya rwagi niguo mavote kuvura biashara ciao meganirite. Riu tungivoya thirikari ya kaunti kana thirikari nene yuke tucengerie guku thokori tondu kwina ria ringi muno ndimeru na matuvirire ndawa niguo tungivoya matwikire. Riu na vavuva vetu vaina mutaro uraguo twikite challenge ya kurera rwagi na kwa nginya tutagucengerwa tungivota gucengerwa vu na vatherue no atukene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Ngana kuna te hakari bamande wandini ya kidhine nditigani ya West bakeri nyuma ya maandamano yare gakuthithika ruwa rutere nende gutetera kithima kya kariene bona niti kuria kongani wakoni maandamano ya ubarigwa nende tibwega gwikira mirandi ya gwitira mbere siasa irabatire kwithira kiwitha kwana kuguna mwingi. Maya pamoba karina aturi bakuma ntere chakaria wondi ya kithike chikobunga atigana West kwigwa banda mene mwambirio no kiumeke bakimenagiria ndamu yakwa kathimani ganto kilo ikira bauga batauritwe maoni na batimitigire yakwa ruwa ne ailo no to de public participation ne bwe ruwa to bakarie to aya na maoni yetu ararwero kaikiro to nge ya gwithira roe githima gite kwara roe rugombo te thianto bakarie roe roeta manthe roe roeta muile ronyua gege imwanka lembene inya to ribeto wa me athene banyua roe rotobwe thuro kobwethua anto bamwage banyua roe batu tutigwa totena roe inde muthenya we munthe aturi baba bakuma ntura ya manthe wondi yenu ya kithike chikobunga atigane West ibebu mirite kumeneria maandamano bakiuga ati boya kurwa na mirandi yothi na mbere bakiromba mubunga wa Dr. John Mutunga we gwantu bakariba kurega ndamu ino ni ndamangu agu manthe kenda bona we ubotetheka kumana na kinyamara kinene ira batwirie gia kwaga ruji batu turi wanda mwira yarero na arakarie no ntutu ina thina ni oto itukuromba mwezimi watuigerirwe kiao na turetere yo a community netwe manthe nture nei agithakene kiki ikainyanya na nusu ini otukuromba atuinjirayo na batu twaika security na bila bionde bikendekana batu tuirendete bwantu betu tuirende ukaria inya matinga ara yaketha yakinja batu toriara sana yake ndamwe wetete kunjwa karie na karie toigwa baina maandamano toriara kithia batienda maendeleo nthi endre kura bila tukwenda batu na ikainyanya na nusu akathima irio tukwenda twenjura ndamu kwa batu itokwenda teto endre batu tukobinga maendeleo kinya tukona yange ye manda batu twendambi kankonda kura mheshimiwa Mutunga ndamu ya rero karie
batu tu mande sub location itumenda Kagitani waku barutete mukano munene kire aturi bao bakarie bakiwa bena kamenyeria kwandamana bakajira untu ko manthe bakiwa batiwitigirie maandamano mayagira kono ntu bomba kubatera gintu bakiona kumane na maandamano mama nara baugeterera andamania bakumakarie bakajira untu kairi bakabone kira kiurana ntogo tu na kiwa antu bakarie bara bakologerera sub location manthe baito akangantaka lengere bakiago kato aballa kurano ntu bombere barete kichapo no ntu bombere batu to kumeba kologoreta bakubulete sub location ni yo ambi yakarie batu manthe boshimwa to tena thina ito kwenda maendeleo baba to kwenda maendeleo ibarie antu bakarie wametuzoea sana bandamana peana njire ba manthe tubaonyo wakiandamana tena tutawapiga viboko na wonika kuliara sana no bantu bakari baiba kuona into bya kwena boro ya ibo bakodoro batito Rwanda muno na tote kwenda chiaja ka tuenda maandamano batu tenda maandamano tuenda maendeleo tote kwenda mtu wanda torendo state ya community ko ki reporter na cha wero kumantere cha mandike chiko bunge tigene West Mbeta wa John Ndhiga. Right, na kira ne tukudirira tukiora kia okunyo kira kibatira kwida kwa kenda kwina mikinya maguri ya mauta kwe maoni mwanya manyara edirite ya kia kwe ya kwetwa Alex G akiwa the only measure is ballot period ungewa kedira akiwa they have already frustrated nyoro ungewa kwa withdraw taxes during these difficult times to do away with G2G arrangements iwe soko huru ni kelmuitika mashinani. Ni kaburuku mama wa jibu langu Kenya inafaa kuacha kutumia mpango wa G2G. Ungea kedira kiwa voting wisely. Unge Joseph Mainaka wa DD said it already. Ungea kedira wito Daniel Mutumaka wa Let the United Opposition take over. Yama maoni yara ne ndiye dirite. Ya kiyo kuni kira kibatire kudira kiwa kwa kenda kuina mia maguri ya magutatu dira tukinoka. Niende tuchokera tukeda tuchoka na rorwegie mwingi kwedira niende baitara mantu kana weya bo kwedira baitonya kiri kundi. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Keja na gukuruka myunda myarge gukurukira baria bejere mbrejetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera toro kumakireo ende narua tukuruguria yukuririyeru riori kithwa nthigurune kugaruka o uria kugukea no rurijo rweru rukomejukia na komithongo nyokuruki ndira muretu jongo gikagita kainge mono na yuirie tore akwa ankwenda kunengaria kintu kirere ona ndi manto ya Meru inya enjero muzetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojuro uremi rugo Kenya atukuria ontore bobo ajakiri Weru TV. Ni Jumatano cionde kwambiria thaa igiri na ndarika 20 cia ugoro aja ndene ya Weru TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele o akithinji ogakorokirwa Weru TV tukinya miaka 10 ya kudhariana kureta Meru Werone kudhariana kureta Meru Werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera udhibu bwero teto ire shegwetekeka na shioma twakuriongera kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwaga mu Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo
musafara jo tujogeta uju Jumaine tariki 2 mwezi wa 3 tukaambiria Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kenoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mwezi wa 3 ni Mudhara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubetwe, Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 ni Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhi mana turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuku ya Kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyetete twe ne njara ya mwathani. Atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na Jumuogo tije Wero tugukunda iyo geta wekunduka na umbere. Miaka 10 ya Wero TV. Aja ichua. 10 means complete. 10 years is a milestone. Kenya got a new constitution in 2010. This new constitution is an embodiment of our best hopes. 10 is for legends. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Ronaldinho! 10 is significant even in churches. It often represents a season of faithful preparation, restoration, or the quiet building of something great before a major breakthrough. Ruth 1:4. They married Moabite women, one named Oprah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 10 years means Weru at 10. Cheers to more enlightenment, entertainment, and giving power to the people, because information is power. Weru TV, celebrating 10 years in media excellence. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kirindhiguru inyontini biuria na ubatu bwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungururo uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology irene ogitugigia tukia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki jabiuria bya kinande na njira gutumira teknolojia ya kinande. Meru University ni kuthuranira athomi baraba kureta ugaruruku burabu kwendeka muturire ne jothai. Meru University iri gatigatika Meru na ituthomi ya mathomo mwanya kiri skuru chetu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi Njeru Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwetete na mbere. Nuntu bwante tonkuruki turi ingire thimo kiri 0712 524 293 kana 07
0799-529-958 kana 0799-529-529 kana uriongere mutandao wetu ni www.must.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. na tuicokerane ati nindi mwingi yurite nindi kugite kundi kenda baguneka kuma kithirikari na kinyokurukira mataro na motorone yo kuringana na musiasa umwe magumoni Alexander Ofesto atirimana na CHPs nindi nedirite akitara kinyantoro mebangine ndi utira ni bakume kundine oreba kulukira kaita kaumo kenda baguneka CHPs bane ndi nkurukibe dirite bakiguneka kirengo echionende bagutirimana na badirite bakibo tirimana na rume bainge baraba gutura na mirimo emirito ende batekwa mukiro tedio Nicholas Chabari na ripoti ye mami mama tuthomithitie nuntu mara ikundini na ikundi no mworoto o thirikari na kinya anto bonde babomba kwithira bana wendi botethia mwingi bathingatagiria ikundi na ikio nontu anto bakuru ibathina mbena kwibunga na ikundi kwa wingi tunganitse antu metu bamwe na tumaukiri na papa seku twe na ikundi niki tayantu mari bamwe mari gikundi ni mabotaga gutethekia ni thirikari na muntu individual agacha gutethia antu make ta untu mbuchete omunthi utethagia antu mara magwatanite mara mari na ikundi alume ni kuonekana tutigitwe nyuma kana gaka mboe no akaga kwendelea kuthie na ndi kogu ni ndomba njenzi na anduri mala mai baba na alume mange mara mari kuntu nkulani na nkulani nwega muyungani muyigwe muri ikundi niria nikenda atumia meto na ciana cietu cia ciare igetie guru alume meto namo menderere kugitatia gwetie guru ana twitwire alume ni twitwe na responsibility iria nene muno muntu murume niwe guchaga gwatirire muci wake alume ni gutuma kuona percent njira nyingi ukathie nginya mochari antu mara engi mai kuuni alume nuntu alume kwe guntu kungi turi nuntu a stress lakini atumia ni matongana makaugwa becwe kala ciang'anie kala makumuma tina stress makenuka mena indo mena thayo Alexander Ofesto akiaraniria ana atongoria aba ikundi bya CHP ba magumoni augite ibwega kinyanto arume na bokathina mbena kwibunga na ikundi ibi walira ko bairerete mbecha cha kuthina mbena gwetetheria kwenderithia ikundi ibiao akiuga ni njira akija gukaniria CHP ni mashughuli kirogi mwa mwire nake Ofesto ni anenkanira nguku iria kuleta matumbi avie kathie wega igacoka kanenkanira mburi cieria rikuria kwina mabiki na miciria kuonere ninde nginyagia gugatuika miciria ni kugupota kuoneria ni kenda ogimwa mwire wongererwe into cia kuria ni kenda ndawa na ikithie mere matiritithia CHPs na mandagitari na thirikari atharakanithi issue no mambatirite ogimwa mwire na kio gya kuria kioneka maturani tukina ukaniria number 3 ni kwithirwa Ofesto no rungamite na ikundi agicienenkagira table banking Alexander na ni aturetera mbeca cia table banking ira twaciokia nkatho muno nuntu aguturetera cio na nitukuona ati igatutethia as CHPs nuntu a table banking mbia ino ni igututethereria kuongerera ka project geto nuntu ni aturetere nguku riu no atuthie tukakura tucio na tucio tu twakura tukegucaga twina kintu muntu ankiuma nakio at least ana turi antu ni tukonekaga turi antu tukathi kulombera mbia antu metu mbia the inwa county government ni sawa sawa kana tumarombera the inwa cooperatives na guntu kungi na kungi kulambia iri kagitaga atia ikegucaga iri ni sawa sawa nikenda itethia antu metu magitatia magunika kuma terecha arobate magumoni chukaga bangombe Peter Nicholas Chabari
Right on kurubage kunekia mago wero CBO ne indientere chia motione wedere tubakia mukaira ite 50 kuma kiremzi wanjia mwendali yorewedire tene ndia geta na mbere kuye kai kundi na jira mwanya nkuru kinende aleweta kuina bata yo karia kongelo ntere ya buradan kan mwadi automanyedia Gikundi kia gweru CBO kira kina memba nkurukia magana mana kuma nteresia mutine wodi ya njia bari na ikeno kinene kuma kiri MC wa mwendali nyuma ya kugunekana tenti ite 50 na magwirane mangi kabumba araba mucokeretie nkatho na kuga bakamwika munangabano akaunti ya Meru area to tia esimiwa babengi baturikana tia tongeria babengi baturikana nonto batu erie tukaria gatwatianire bona gatwe Rwanda roro asini twicoka cienkatho no ntubwa mwesimiwa wetu mwendali uturikana aba MC mwendali nibo yapio no ntobo uturikana ndene ye kundi ke yetu kya wero ya mama wero CBO na tent ira cia tutethia ndene ye kundi na itethia kinya community eto ndene ye kundi si improve our table banking mwendali na menyithite gikundi giki ntwitare kuraya hokego bakigunekana mburi cieria ho muntu na mirandi yengi kuthokire CBO mwanya ndeni ya wondi ya njia tuna project cia kwaya na mburi na tukwaranirinya na tungeria ba ndaberenya gikundi gitu aki support na mburi dairy goats hali nkurukina ugite rutero barabara hatitigite antu banjia nyuma rutero rwa kithomo kinyaru araithite na metho memairi araugite nya rutero ro karia hokegwe karia antu banjia gutigira batiko nyamaru injogwiri kuthongira mendani yao kagita hamwe na okanda na maitha maro kwego bakiya ng'ombe ntere ino antu betu ng'ombe ire ya kuritwa micii thai na antu betu batikuria micii so ni appeal to make no ntu Kenya nimwe na ngwe thirikari no karia maisha ya antu na into byantu antu betu bakia kwethwa maskini ndi mutongeria ndi signed na antu betu na ndi baruire a compensation ya antu betu baraba umiete no monka ba compensated so winde MCO njia nkabanga antu banjia no te mwambo ukumanjia ringi kintu kingi mbwe thirikari yetu county tongera tu ngavana mutumane kurikangwe iturambirie program ya kwenja barabara ero iturare ara mutine tukumera mpitha twanja barabara uturantu itwa breathing grinding imbe tena program ya connect antu betu na ndui ndi na tank pia irie ndi na pipes na kwa kithima tu ito kudura choroi na kia limoro na kia mutorone nkiripotera Weru TV ndenterecha mute na wondi ya njia gicigo mbunge Kiegembe Central mbita wa Duncan mwathi Dogera ntere chabori na rene ndia karibantura chia riboine kidima na ntonjara wandi ni aruiro dera gisio bunge kebori nibatite na mbere gutara dhana nyuma ya kiraba kuwa nendi bero ni mubunge mugambire ndi kiraba gita mitike ndabe diraba ikinyelwa nistima ontubara nendi mwankira dai meri kabomba nyumene butomba kwedirabo ikarika bariwane adare nene kirabo ko itanga miteo na bateko ne otedi bubwa stima pura bedirito bagietera mwankira Eruari mwandikitu andeto kumantere unendiga kimutagi na utumenyethia Akariba reboiro irero arera na bakithima gia ntonjari bamenerete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiring nontu bako batemithia mite yao mana mathere akiberaga kaba gwikirwo ikingi bia stima na mwanka thaino batatongia stima ino ritho na kira batigitwo na kigutigwa na asara nene ya kugita mite yao batwitwo eri tugekirwa stima gikingi kia nyomwera gekirwa kanisa neje ni kaikende gasabu antu barabarerie yonthe riboi na batwe tutono ntu jabou na nde batwe tigo thirikari bautindo twira tutam batwe te tutam tweterete batwe tutwira mundune na beto bathoma na kandro na inyinga na mauta ata ijaurira inyajo na nde tukaja kwethero tu tukuthithirwa thirikari ere imbito kwerwa tutam batwe twajire twairwa twero stima ichijete kuwikirwa twagitangirwa mite mbeche inyinge muno na kuthiria kugitangirwa mite tutone kingi kambi batige batwikira asara na narwo turi ute kingi tuona kambi twatigire twagitangirwa mite na beta asara tutari tene mite no ndo bara binge ba mite utiko bamwe kaere nko na ndi batwe na aja twe no ngatwatumira sora utikingi na ndire ndikiri na uge weru bwa no nzonya mite na inyitiro guku no te mbika na mbio te ndari ngie kingi ye tuturuga no wanuta
no anta muno ntutuko no ikwaigwa bau bagokeria bithatu ibaba kumenya bira bakuria na baba baithoma computer beto twita bakuthoma achio ina anto bathoma ata ntukui igwetole boia kithima gya ntonjara tutura mwinduni iromba rikire mubunge uyu ugakontwa karutha nontu thaino bono mwinduni bari na nturi iringe cho cire na stima ndigiri tumuria riu atumite njama uci acia jo tukitangithia miti na natwirite stima iciiyite na ataciakarire bado twairigite stima ikeja tauni no ndimurithio ng'ombe tumaira beteruri ndeje stima yeja mateja kugitangira ng'ombe nkuthamba iu asa theineu nande batu tukuromba thirikari murungu atethia batwikire stima jonto ana beto baiku bathomete ende bateona ngugie kurita bara bainge kinya ibathomerete nya saruni tugekirwa stima ana beto baitethia na bange andaka na chikethera chiena inyo cibiao nonto stima ndegoro inge ira tukona ciena stima ote ana bethera bena thina ku ana bethera bembisi tulera rendikiri baketha bateto thitheria u otetu tamba tukuga nyatwe na ndai itorakunukire metho tiora tutura kwirwa tuge kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru nio kambita Gaki Mutegi. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ninenkanite wira nebo kugwata mbaru mithako yontuire ithana nindi kareka mwaka gicione bunge ndiario nindi mambura ya manene buru ya uragita abitha wa thirikari kaunti ya Tharaka Nithi bakiaria kenine kimugoma YMCA wote thirikari niritanĩtie kenda kona nindi baukirio ntuire kenda kinya ukiria utalii watanite na CEO wa Education and Culture, tuina CEO wa Administration, tuina CEO mbalimbali moso marama umete different parts of the county na tusite support the Mara cultural activity nonto Tharaka Nithi County is one kwage na kiatho ya culture Mara tuga support kwage na kiatho Tharaka tuga support na kwagya na kiatho kuria chuka ikamba ng'ombe tuga support kogu tulia nikenda tugwatanira kenda kiatho giki kia Mara gigatwika very very successful nero clarify mbugi ati kwamba county thejite kujuke kiatho kia Mara bura county thire twejite kurutha they have been one of bethe tubagendanitie na twi even from season 1 personally gwitukira governor na tongoria mwanya this time round county kajita ku partner na tubatueka one of our partners and actually they are the main partners nonto tuna partners bange mwanya kwa county tekaijeta kujuke kiatho na teka kwa overtake kiatho no kireko they are just partners and well wishers ba gutigira kiatho giki sawa kogu ndero confirm ata kwamba still Mara constituency ni hostia kiatho giki kia Mara na tugwatanirite bakube zaidi na thirikari ya county ya Tharaka Nithi nonto bwa kwagirithia gintwire gitu kithina mbere sawa nonto thirikari nethire twe mustar wa mbere ke gutigira negukira gintwire ya Kimwembe na Muthambi uye tukenere gintwire gitu tutena uthuku kiatho ekitiga siasa na kiatho ekitiga murengo fulani kiatho ekikia Mumara kana kiatho ekikia Muthambi na Mwembe na governor Njuki anenkanire instructions inu kana aigirwe mwito huju kagita kana twariura ngitindiru auga thirikari yake ya Tharaka Nithi igagwata mbaru biatho bira binge biruthagwa bia constituency nonto tayari biaruthagwa kintu kira kwenda bumenya thirikari tini cietaga kiatho lakini irazima mwingi kana taendo kwa simbio initiate then itio tukaya tukupatina ta thirikari kuunga bana na yani instructions kana promise kaita kato ariurangit aga patina na kiatho kia Mara apatina na kiatho kia Chuka apatina na kiatho kia Tharaka. Right, na nikumira kienda tutukutha twegara gatanta kienda tucheto monetwa madhibia au kare marine kinamina ngeto Phineas Imana.